gwylio pasg drosodd, felly dwi eisiau trio feddwl am beth i wneud efo'r genod. Dwi wedi gadw neu project crefft, ond i fod yn berffaith anas, dwi'n stuck am syniadau jamal yn byd. So dwi'n drio gadael nhw wneud y dewis a gweld sydd eithi. Gens, beth ydych chi'n heddiw? Crefftau. Sut pa grefftau nawn ni? Bloda. Bloda? Na, da ni wedi gwneud bloda mawr ond do. Sut beth ydych chi'n neud bora? Faint gloch ydych chi'n deffro? 5 o gloch. 5 o gloch o bora? O, mam bach. Dwi'n deffro 6 o gloch. A beth ydych chi'n neud wedyn? Dwi'n jumpio ar unicorn fi. A wedyn dwi yn llai efo babis. So mae Elsa yn neidio ar unicorn a mae Arian chwarae babis? A nes i, ac mae'r cwiltarian yn cogio ac o'n i fes i'n snofio fi a cogio pwcnofio ddo. God, ydych chi'n brysur bora yma lle? Do. Gwneud lluniau, Elsa? Iawn. Gafod y lluniau chi? Be nes di? Queen of me. Queen of me, cool. Peppa. A be nes di, Aria? Peppas. Bwrndio? Ia. Peppas. Peppas, teulu Peppa. Da. Da ni wedi gwneud llun. Da ni wedi gwneud slush. Be ti eisiau gwneud nesa? Dawnsio. 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 A we. Alexa, please get you Gwynad. Oh, Gwynad. Gwynad. Dwi'n eisiau dawnsio tam a dwi'n gorffan panad a biscuit. Arall? Chwarae efo Clai? Ia. Iawn. Neu pethau. Pa betha? Dwi'n gwybod. Pethau siapia. Siapia? Biscuit hiwla. Dydy sena. Clai. O, iawn. Champion. Cookies. Siop di sena Elsa. Siop di sena Elsa. Chwarae efo Clai fod mor swnllid, ond a'n i'n mynd ni. Dyd dwi'n mynd efo'r Clai? Iawn. Be ti'n neud, Els? Make-up allan o glai ario. Waw! A be ti'n neud? Make-up allan o glai. Make-up allan o Clai, da chi'n neud? Waw, da chi'n licio make-up? Yndan. A dwi'n neud trin troi glas hefyd. A peth trin gwallt, o. Da chi'n gwisgo make-up? Na. Dyn ni'n cael neud hyn o'na. Na. Ham gawn ni mynd yn ble ac rwy'n gawn ni fydd yn sôr. Ia, llgada gael pop-up a lle. Ham gawn a'i ffrasys ni blifo ac make-up ni chada ni. Ia. So, ella bod sticio i make-up Clai yn syniad da? I feddna ni de. Ia. Cocia de. Ond dwi'n siarad make-up Queen of me. Dwi'n siarad go iawn. Chdi a dy gwyn of mean. Be ti di wneud ta? Be di hwnna? Mascara, Ia. blush, peth i eyeshadow, peth i dyfo chael lipstick, blush eto. Waw. Sy'n ni dod i gwaith pobl. Ia, dyna nes di wrth dweitha, de? Yep. Dydy ffringe di dechrau tyfu nôl? Do. Dwi'n gweld rhywun methu wneud rhyw grefftau mawr creadigol bob dydd, ond wedyn ni dal gael hwyl yn wneud rhyw bethau hawdd fel neu lluniau dwnsio chwarae efo Clai. Lla na i drio meddwl am rhywbeth fwy creadigol erbyn y fideo nesa, ond dim ond. Nath hwyl, a nath nhw wynhau. Dyn ni'n mynd am dro rwan, dwi'n meddwl. Felly pwynt heddiw oedd, peidiwch â teimlo pwysau i wneud dim byd ffantastig. Mae yna lwyth a syniadau briliant ar hyd y we, ond mae'n ddigon anodd trio gweithio adra ac edrych ar ôl y plant a trio dysgu nhw a bob dim, felly peidiwch teimlo'n gormod o bwysau. Da chi'n neud y dda. Be di hwnna, Elsa?
Neu make-up cyn o mi ni fi. Beth gen Aria? Hwna di mascara. Sbwg i fi. Gwch i gwneud o fi fel yma. Dal. Dal iawn, wed. Gwch i make-up cyn o mi ni.